E toi whatalo whantu ma le nganga whaaloalo Samoa le atu pele le nei fiafi ia mo lunga pele vi ingo le atua ono wa tanto maua mafisile lunga foi o pea o le ea e ala i tanto maftanga ia pe ala foi i tanto whasoa le nei fiafi e au ina atu le tanto Global Kingdom TV o le CKA nei au Kilani New Zealand e whatalo whatuai ia ono stofia le atua le ngata foi lea la uwhanga ulenga pa ia le atua o le lato fritua le ngata o wo ma paanga ma e masani ia ma le lo si tatu atunu Samoa le atunu pele ata lo fat foi na yo tatu matua tu asina sina lo fa pena ona a fengai pe ma le faiva le talo matu ina tama fana o Samoa i so se media la vai lungo le ala anta i so se TV ia ma tu fata lo fatu ina au na le atua le fiafi ma tu te patalo fatu foi i paanga foi lo fa pena na murita i tato maftanga po tato share po tato fa malosi stofita itasi ia e ngala foi le mato fatalo fatu ia te auto malole mafuta mai ia e foi lo fa pena na fatangaina te tato po kalame tonu to lawa ia o tonu foi o ngaluenga le ngata foi tonu to sa ia mato te fatalo fatu mane nganga whaaloalo ia o fo i whaina siasi mai lea tunu ne vai taimi au maua mai nei whaasara launga ia mātou te o whalo whaatu soafa manu malo Jesu Keriso lo tātou alii lo tātou whaola ia e whaatalo whaatu ai tātou sike ia o kirani nei e ngata fo i lea whaatalo whaatu i sike ei fo i so se tu e fio le rolangi e mese ei Australia ia i fo i tātou whaatonu ina i Australia lana ona ia te tia ma whaatu ia Evelyn ia mala uso uma e ngata fo lea sunga fa fenga ngol fa pena o le ia Australia ia vi ia le tua ma to te fatalo fat foi ono o nisi foi o paanga lo fa pena ona fai malanga tu nisi atunu mafuta mai ai o Samoa foi ia ma to te fatalo fatu malenga fa lo ia le sofa malula vo Keriso Yesu lu tato li mo tato fa ola ia mo fai ona tato to fsifa ia ia la te chaina te talo ne fiafi ia ona tātou taratara e fo i lea i le whaasoa ni ne fiafi mai lana fio pa ia mātou tamā o le langi mātou whaafitai tele lea o nore leo mātou tue maua e ni taimi le tua sa whapena ona tau fia ai o no tōtuangia fo i ma fōfuanga fo i le mātou fo i ala anta i le newe taimi ia e whaafitai le tua o tue maua le leo nore leo pena na tu ina tu ai le tu al fa so i luna la fa nau a tu talo tu ina tu la up fa wina o ia le mana o le upu ola o le upu na fa ai me uma lava e fa u mai lo nganga pa ia ia ma to ni fiafi fa u fo il fa fonga ma sila mai mo mai lo o tonu Samoa e mai se pa anga ma wo u ma lava so se tu fio le lorangi ia angale le tua ma e so ni mai ai ma to ni fiafi ni fo nei ala anta le Global Kingdom TV ia mo le fa e ina fo o le pokalame ia stofita tasi vi ia o le tamai tu maulava le fa to va yo ma to tangata ai mo no pelo vi inga Yesu amen amen Haleluia ia fai lea fato a e maua mai le tatou whaasalo ia lea hoko a kako a mata mea le ne fiafi ia o maruru le ne vai tau ma le ne vai taimi ia o apopo inga masani lama o le tatou TV ma le tatou CKA Ministry fai whalei le ofu mawhanwhana fai le pini fai totingi trou ia langa o maruru aua ki whakamala o si kauale ngei ke koe pu e ia lava ia mamawai oi i le mai o le maruru ia mawhai nai tātou ia ma te whatalo whatu a mea ia o whai masui o le CKA Ministry i au kirani nei sunga fo i au ao ma whai launga lo whapena na mātou ngāra lue atu i le CKA au kirani nei ia mātou te whatalo whatu tātou pukalami lo whasolo pēr le tātou tusia ngā luenga i taimi nā fuafua mai ai le kāle sia Yesu ia ma le taimi na fio mai ai nganga pa ia ma whawawina o le sui lea o le Yesu o le te vai le tino sa fe malangai o ia i Kalilaia ma Yerusalema ia o iai le nganga pa ia o le atua o ia lea o na whawawina
ia matatou ngā lua whaatasi le nganga leo Iesu, me fo la lea whaafetai ia le tua, ia Iesu Keriso, wa fio ia le langi, ia lo tu maura na ngang pa ia, yo tātou tangata i tonu, me fo ile au ne whaavai ai, au ne musua, au ne solomuli, o lo tātou ia i pēa, i ngā ruenga whaampasa o le mālo le tua, pio na taitai lima ina ai fo i, e tātou ministry nei, ia vei tātou ma whapena o na iai le me tau o le lofa, pe na lofa mai Iesu le rangi, ia na fio mai ai o ia ina ia la vea i tātou, ia vea fo i tātou ma susulu atu le malamalama, i wha malamalama atu, ia le malamalama o Keriso o malamalama ai tātou, ia vea fo i tātou ma malamalama ia malamalama atu, se meolo i ai le pongisa, se anganga, se uso, se tina, se ofine, ia lo whapena o na maua ai, e se wha mawhanwhananga, e ngata lea i wha susulu o tuai le malamalama. Ngata fo i lea ia, e maua i tātou le mea ta o le, ia ola se anganga, ia mori mau ia suina, ia ola se anganga, ia vea oe ma se tangata, ia ola i se anganga, e ta ita ina mo le li i malona filangalo, ia sulu atu se nganga ia ola ia te oe, ina ia whapena o na vea i tātou, ma ampasa o le malo le atua, tātou te ngalua ina, ia whaiva o le malo le atua, e ala lea i lau soifua au auna, ia malo mātou ola au auna, peo na tātou iai, au tātou ngalua i so se minusi te tasi. E foi la lea i olo whasolo le tātou, pukamai nawa yaso, ai inaiwa yaso o tua nai, sa whautalia e le tātou mawhtanga ma le tātou share ia i le taimi lava lea ua whapena o na a whamanaina le atua lana au apostolo pio na tātou loa mai Iesu le alu a fio mai le mana o le ngā e na whamanaina lea i la tātou umalava le mana o le ngā ngapa ia e whai ai la tātou mamoni mau le ngata o Yerusalema o Yutaia, Samaria ia se o atu tulu inga fia o le lalulangi, le leiwa tātou iai, ma lo tātou wha wau pēa le alava ngā luenga. Sa moa le atunu pele, e le iso le lalulangi le tala le lei, a tonu, o la eia nai o next toa ngai, ke le i wha alono la antou le tala le lei, me pi e ni sa moa o nisi atunu o le lalulangi. Ia, o oe la le ngā olo iai le tātou ngā luenga whaitele le nā, ia tātou tāla i atu tāla lei. Ia nga ta foi lea o tonu o tātou lava a inga. No iei no tātou tau a inga lo whapena o na leile lo pēa i le angasala, leile lo pēa i le pongisā o le neila lo langi. O le leisoi fuanga o lo ola ai. Ia, wa vea i tā ua o vae malimo le tāla lei ina ia tātou tāla ina pēa le tāla lei. Whaftai a Iesu wa a lea i tātou le mana leo le nganga pa ia. Ia le whana vei tātou mani au whainga luenga i malolosi, e mori mau e le fefe le solomuli, e alava mea e tau whai e wha fefe ai tātou, pe wha solomuli ai tātou ma lo tātou arualu le tau whai le lii, e le ai lava se mea e pongti ai tātou. Ia le tātou tusi whai tau le nā, tātou whai tau, ia na tali atu leo pe telu, o apostolo fa pe atu le tu sa na sili lo mato ana ile tua i lo mato ana i tangata o le atua o tātou tama o na toi fatu mai a Iesu le na fasiotia o tou i lo o tou fatau tau le la au o ia wa veina e le atua i lo na autam tau o le li i le male faola na te avantu ya Israelu salamo ma le whaamaro ino a sala. O ana moli mau foi, ia mea o i mātou a toa foi ma le anganga pa ia. Le ua foi na atu le atua, ye ana ia te ia. Ke longa o le whaatonu whaalua ai lea, o la o apostolo, pe a whaatonu whaalua, ia sa ne i toi tala noa nisi, i le suafo Iesu Yerusalema. E wha mai a Iesu rona au soo. Mua ona o tau tala ia hau tonu Yerusalema. Ne foi la e kau ke loa i tustu singa lea aluka. E le tele se pito.
ai se awa le fa malama mai a tātou o I ana amatamea ai le au apostolo le nuu leo le antua o le ai o Yerusalema o le ai o le tala lelei o le ai o le tele o whainga tāma tūranga na o le au apostolo I tonu I Yerusalema o I fo ina fasiotia ai le whaola Yesu ma o I lava lo tamu whai Yesu ina ia wavange mai ia le o ngā tutonu le mu o le tala lei a mata mai Yerusalema pe na tātou tilo iai o le alano o ka mu whai lava le au whautau sili ma le au whaseio ma le au tusi upu e auangi I koe kalangoa nisi auane toi tala ia nisi ia le suafa lea po le ingoa Yesu tutonu Yerusalema ai se a leanga o tele tangata o le liu tele tangata o baratou whaalongo tele tangata o alatou aveina le Yesu le leilea e muli iai ma ua to telefo tangata le nuu e whapena o na muli tala inga le nei iai Yesu Keriso te reo sa moa le atu no pele Yesu la wana whetalai e inosia I tātou pe a tātou muli mau tala ia lo na suafa ia lo ta o inisio tātou pukalame a kako kala ia tātou lava a inga mo tātou ingoa fifi o kanga ka kalangoa ia tātou no le ngafo pepe ngā mokua e le whaiva ngā Samoa ia mana langi ako ai kalangoa lo le suafa sisiri le suafa Yesu ia ngai loro lea ia ua riska ua o ele mea ua ui eita ua e sea leanga o Yesu o le suafa le e sili ingoa lava le laulangi e foi le Samoa le atunu upele ia te tātou le nganga o le moli mau pea na whaamarosi pea le tātou pukalame I le aso ma le aso le ngata o ministry taitasi lo whapena na ilunga o le whatumuina I tātou le nganga pa ia wahao loi no tātou whaia lesi ngā luenga po lesi step e murmuri ai le ngana ko kere foi o tele na tātou iloa whatumuina le nganga pa ia o tātou loa le fionga pa ia le atua ia le ngai tele I tala ia Yesu I sesi ngai te whaatari se I te toe soifua mai Paulo ma Petelu ma Ioane I on kako koe o whatasi la ia lea a lea ua maia o le nganga pa ia lea wa ia au maia ia te I tātou wa maia su a fio mai o ia e maua I tātou le wha maro si anga po le maro si anga e tātou te mori mau a Yesu Keriso I so se mea pea no whai atu telefonisi tātou mawhutana e le koe fio mai Yesu koe ave tātou tāla pe koe ave kako whakukungi loko pe koe ave tātou e whaingi mawhutanga tataro pe toi ave tātou lea I lewa o uma na whata I tai mai Yesu ma na apostolo ma le au profeta ma vai atu ia e ofo I o tau aunga tamā wa lango mai tia sā o lea sa lātou whaia maia ia se ngā luenga lea le lei ma le ngā luenga e whata I tai mai mo tātou ia lea lango pasi mai o kākou kaimi ka kaulanga kākou loa a saulo ia kākou kaimi lea lono inga bo ka kaunga whao ngā taimi tau le tātou whaonga ina ai sea leanga leo o mai o tātou taimi kako kere koe whakali I si toe fio mai Yesu Pauli mene kako whaatali a Yesu o le toe fio whaalua mai o Yesu toe te nofo tupu I le neifonga ele ia le atua tamai o ia lava lea e ona nei mea uma lava lo tātou talino ai I lunga nāne whai upu momofa mai wala ku kai mai a te lufu fitu mai wana ko kai mai a te ia I lunga le fono la apostolo perfetta ma Petelu ma la apostolo tai mai le fono ma ua la to fai atu auangi ko koe kalangoa e winga I le ingoa ngā Yesu aua nei o matu toi whanongo atu o tau te talanoa I le tala inga le nā o le tuafa Yesu whamai la apostolo o Petelu tali atu o ia whamai a e whape e kusalo mako anga tangata polo mako ana pole o pei le atua o feo meanga o mako ufa mai tali e Petelu o mako mato te ana ma mato si tai I le atua nai lo tangata ia o fika kele ala wale ia ia whai taulong sili mai la to uma o whaseio wala to feita ma ua ke loinga ua lama alo la to wola ina ia whasiotia ia ai o Petelu foi o Petelu ele kele foi se piko ia le mori mau o le tamaloa le tama sa whawhiti Yesu ia le u whaonga ina Yesu ona u wha mana ina le nganga pa ia o Yesu
ia le nei apostolo fa mai le o kali aku o e pekelu le si le mako anga mal mato si tai le atua i lo ako upu mo ko kala ngai fa fefe mai ai mato ke lo e sa mo la tunu pele o le fainga le o le mele o ye ke lo e fefe ane si kala o e kala ia ku afa mai skula ia o ke kala kala mo mai ngame o ma mako lo le am e ala kala ngo mi fa penga ka kala ngai le fi kala ngo ele fi fa longo le ngo Yesu langa ese fo ile si Yesu la fia isi kala ngo ia ale Yesu le ka kala ngo ai o ia le na fio mai mamaliu to soifua manu malo mai ua ile tu matau o le atua o ia o le faola ngai fa me po sultasi toltasi o ia vena ele atua lona auta matau le li ia le malfaola na te matua ia Israel salmo le fa manga lo ino nga sala ta sile me fika kere ai sala elu onga u fai mai ya la ngo Yesu me mai o ia na te fa manga lo ina nga sala le lava mai petelu ia o ia na vale na ba ina Yesu o ia foi le na te matua ia te o faola na te matua ia Israel le sala mo le fa manga lo ino nga sala fa me le yo apostolo Paulo vai o ko manga ola ni evidence o mengi ia o ma tou mo mau tolu lua fa mai o ana mo mau foi ia mea o i matou ato foi ma le nganga pa ia le wo foi na atu le atua ye ana ia te ia e foi na mai le atua le nganga pa ia ma matalia lo le on fo sia ba fa lo tele ni ali tangata le au ona e ana ile atua pe usta ile atua wai fa lo sa mo i ka fo ile pe kalango mai o ko ki pa u mai le langi ana ile atua malang kalango ai le ka ko mi va vengo le atua ma va vengo Yesu le e fai wai kalango tangata fa penga fa mai nga ka va vengo Yesu ka mi Yesu mo o apostolo wa vai le vai ke le ko nga lango na fa pe pe ango fa yako fai langa nga ka kai minga le ana le mea ringa e ka kalo i le atua le valua po pe a oso le fivolo ka li polo wa fini se si o sulu au se mai o koko kuri le ma koko kalo i a Yesu at the same time ki ka koko fai mai foi ua ngaka e kaimi ngau Yesu bolo apostolo va venga is something wrong in our head pe e se mea ufa le kongu luka ko mawe ufau i ka kongu foi ma fai le akana o Yesu o ia o lea ma le tali Peteru o oe o le keriso o le alo le atua so e fua. You are the living Christ, the Son of the living God. O lo ola, lo inga le i uma va venga o le li. A fai la o uma, ia, la me ki koe kakalo o ila le sua fo Yesu pe a o nga o akun fa fika o lia o e mangi mai. A suru o kula rawe kale sia ia o le ngo o ila kakalo ia. Pe a fai o uma i kaimi nga o Yesu bono apostolo va venga ang fai ia. E vole le ko fuku nga ia fo le tatou la ngona mo tatou manatu fa penga yang ele kai mi foi override ia le poko foi le o nga ka ko ma fo fa ia nga roila ia ka ko kala pe ele make sense foi le le be ia ele uma va venga o Yesu foi mai o Yesu ele liu o na nafi o le so e o ile fa va so ka ngola fika le mel ngalo nga ele liu Yesu no turning shadow on him. Ele yalu fa mo ia ka ko Yesu foi ngale ia o fa ale on foi. No, ele se kai mi fa penga Yesu ia te tato. E foi le fa taile tua, fa taile na fiong pa ia. E no la na fiong pa ia mo ka ko. E no ka ko kele ko fika mo vi ko tusi ku pa ia pe ko kusi se si lo minga. Paule me ia ka ko wa tato fa tawa yo tato mata fa le nganga. Ia maka ko kari kong ya ma is fo inga fai ka wa pe le fa le kari kong ke le yo le menga le sa o le sa o ngale fa me nga ka va vengo Yesu nga ka mo apostolo Yesu mo le apostolo ke mi wa le ko work je vai ke yo ko nga la ngo e sa wa ya i le o ska nga ka le ma lo le ali ele o ska nga ka le ma lo le tu asia la ngo le nga fio mo Yesu mo me nge o ma lo le tu i la nge yo pu le nga la nge principle la le tu o tama o ile langi wa sau mo Yesu la lungi e ola ai ka ko tangata le malo le tu me foi le ye ku ai ma ye ku vai lua le leia
leanga ia o onga ia sau ia oe ke o se le mua kwa ke e choina kwai ia ma e lo ia wa e le lo kwa ia rola ka ku kalongo pe ma ka ku va ai fa ma no si nie fia ia si o Yesu le liu vai le fa mel bekeru oi la ma ko ri fa kolong si e ma ku ki fa longo ki ko e si lo ma ko fa longo atu ile atua na ilo ma to fa longo aku ile ko kama vai ngai fai mai fa mai le o ia le na va tua ya Israelu le sala mo le fa manga lo ino wang sala e vai le rai e vi ile li o ma to fo i mori mau ia mai kala ma beteru o mori mau tu o ma kouli ko kilo mai ai toa ma le nganga pa ia fo ina mai le fo ina mai le tua ye ana te lo ngar ka anga ile tua ma o pe le tua ngake loa nga lue mai o le nganga pa ia le tua ia te ia ke no ngi ve kaimi ongo meortino ngi buka ku yai bokele ai ka ku falang lango meortino o fangalo ngalo i ka ko le nganga pa ia le atua ta to te fa lango yai le kelo kaimi ta to te fa lango yai yo ta to filinga o mea ta to te faia ale ka ko ki pese ai o le kaimi ngi o le ekalesia the time the church age ngi ga ko yai and the Holy Spirit lead us and lead the church lead it e liti na ia avea i ka kouma ta ngata tātou te moni mawina Yesu malona malo awani ngale aki ka kounga ia o ka kou moni mau lea ia e wharango lango le mana o lea nganga pa ia ina ia maua i tātou le loto tele ma le whaamahanosi ina ia tai peola o le apostolo whamai ana apostolo vai li toa ke le loko ongo Yesu ma le nganga pa ia la ia te ma ko ke si dia ko ma ko fa longo ile atua do ma ko fa longo ko fa fefe nga yai ba lo ngai sa mo ma la tunu pele o la se ka fa fefe o si fo ya kanga ka loko fa fefe ia ngai si kanga ka loko pe fo ma ko ngi fefe o si fo ya fefe au fo ka ngi fa fefe ngai si kanga ka loko le anga yo ngai ko ngai o fo ngai si kanga ka loko vai eu ngai kanga ko fo i o fo mai nganga i kongo e kalesia e au kama kuai e pe aku fo le fa fefe ma fa le anga ma fa ele o la ko ma vo fa ala o fie kanga kai mo mau di tala le Yesu malona malo e fo na le ia au ngi ngalo ya ki o sa mo la tunu pele o ki fefe vali o le si mere sa mo la ko ngi ngalo o le si kanga e pe fa pele e pe o yo le akua a le akua le langi e le o le tua e fa fe ngolo e mga e fa longo uma kwa ka ya ye me mga wai one man band e mga e fa ile me ala fe me e ku me ala fe me le tua ka uma fa ka ngaka mai ai lo le upo le tua me le tua ko me nga fa e ha un ngei ka ko fe au ngala lo e mga o pasta si ki mga e fa longo uma kwa me uma ya ia tole je pasta si so ye ia se so ye ia ke fie maros ia le ni fa mai na yo na apostol fa mai ua fa longo i lato uma ua makua feika la vai lato kala ia petel la le fa mai wala ko como faia wala toa ka pule no e fasioti ya te lato e ila ka kale ngo ya kam lielu le fa pele fi un pa ia le tua o ia le sa so swani le olanga the early Christian of Apostle Paul o ia le sa so swani ia pena o tu la fono foi il malo o ka foi le con le council a Jerusalem mai la tangata la le o ia fai atu ia te la to fa mai au ko ke fai se me fa penga o apostolo o ka pule fa sioki e ye me yang kupu aku re i mama wa kama longa ia tiuta ya ngasa kupu il fa na lave ko i malesi kama loa ngo ia yuta ya yo sa tupu il fa na lave sa fa ka pe inga ila to no muli ai fa siotia
ongo lea ongo se pefo lunga o se kari ko ngunga ma se moli mau fo e winga lava ya la to afa mai ka maro le a o ka ngaka lingi le moli mau mali tala inga lea le doctrine fo lea ia pia wea awange i awa vai fa keke o ko awange i kango se si ile onga lea asia fa mai ka le maro le a fa ye fa ta ape pena ya ma fa so tia longo winga lea e mai tangata a fa ye tupu la ia pea tala inga le hinga ya mai le tua so via le ni you know e lo fo i sa mo la tunu pele so se mea lava i tangata le tua e yai fo i sa unia le tua ni tangata e lave ina i lona ao malona muri tai i tangata e alofa ma auna ma opeia te ia vai ni tangata ma ngai ngi ngaka ma bi fu kamili edu kongo kalesia no kongo fala pokonga ka fe kala fo le inga isi ka kristiano ai ka fa pe ku au ko ki fai ngi kala fa pe ngai tangata le ri you know ya el fa longo ku o kamili edu ai fa popo ko fo mo ia ka ko we ping fa sioki fa sala fa ke amalangu ma ko nga me pe me ka ko fa isamo fa longo kala inga fo fa pe me kala inga fo ke ia ka pule ya ati male lau ave ese malangu ora ana ni sikala le manga o ka ko sa mo e o kala le mo ngi le o tala le o le malo le tua suinga o le olanga sui o le olanga e le ko anga le loku ama kwa le ya se me o sui le sui o le olanga o le olanga va ai ya so uma o le tala le nga Yesu o le suinga le nga o le sui mai ko kongu e va ai mai ka ngaka wa ese la walu sa faia se mea e le fia ile atua a lewa e faia le mea e fia ile atua ma vi ia ile atua i se mea wa ele faia ono o le fina ngalo le atua ma lo faftaia ile atua ono o lana tala le lei ana le hai Yesu ia wa fano uma ka kou i le kama le fero roa ingi le la famaia ka ko pulpule fa shoti ai lato ai fa marikala ka me famaia aua fuma ole nei tu fai atu ia te otou fa ma hoia nei me tangata ma ia tu pe ia te lato awa a fai tupu mai tangata le na sauninga ma le na luenga e fa umtia ia ai a fai wa tupu mai le atua to te le ma fai an fa umtina ina ne iloa wa otou fai taua i le atua ai le ma ngai o kala ka malo ka mali mai awa ko pe fa ma o ko esele ma ngai o ngeki ma inga mai awa ngi o ko fai se me fa penga ila o apostolo ia ma o ko ma ko ka pulpulenga le anga esele ma ngai mga mia ka fa pe ai kongo mafukanga kongo akungu kongo palmengi you know palmengi like palmengi Samoa ia ma palmengi umo la langi ako a fainga ma lo ni kong fa patonga mafukanga ainga tanga ngu ngi usila me chinga mafukanga ngu ngi usila o ngi fa ngi usila so mulinga foi so le ngu o Samoa ri ngu ngi usila so te ko fai me ya se kala so fai o le loko fa ma ngalo fa ma walunga ma ia o ia e sili kasi ala ngakala ia e me ka ma le awa lava ia fa ma ma ia i awa nei ia o tou tangata ia tu pe ia te ilato se vai mai tala te malo fai ai fa o makia o le nganga luenga fa o matia ia o ngaka ko rola ia e mai tangata ai fai e tupu ai fai wa tupu mai le atua to te le ma fai ona fa amatia ina ne i loa wa to fai taua i le atua lava se vai e se le manga ia ke le o le foi sao le foi council io wa ka malo ai con le council e u se le ma ka malo kalmiliet kalmet kamaliet ne ngo le ha o tu la fono wa vi ia le nu malava o fai atu ia tu atu da apostolo i fa si right
o le vi ia ka 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 sile me a nga fa mi mika o ka ma vo ngai e me sele ngu e ongi e oso mongi vo e fe ma sa mo ka ko mo mongi oso kamalalia kamile e le ngi mongi oso kamale ping le ia la nga ia nga luenga le lopo la nga le fe me ka malo o le a tu la fono le nga to ia o le cancel te tai fo le au ia le e ore fo ole si upu tu la fono lo nga e ai ku la fongo e mala lama le ka malo le ila ia pui mai la apostolo le ma ngai ai pe ngo va ku sambo o le ma ngai yo yung mafukanga i ka fa pia ya fa long fo mai ku ia tu ile tu langa aku faia me nga ai faia ko ke faia kunga e mai le tu nga luenga le ia o luenga wo ko fai tau ile tu langa fo la nga to malo o to stu la fon o le awa o tu la fon e mala le ia la e kalme le le mele fai ai la ko ke fai se nga luenga le anga i au unga ia le tu e long winga wala to fai tau ile tu si ya me vona le ia i ka ko lo e sa unia le tua ia na au na sa unia le tua le istangata sa unia le tua angelu ka ko ke le lo u tato mata ye lo e sa unia le tua le lave ingo ka ko lango yo le tua e mamana o le tua e leva ai o ka ko maka ngi i e lua ai o ia o le tua faiva venga so stem me foi nga alin ka ko fa na o le fato tua le malo le tua e sia lange ka ko ke ola matato o ona ile tua e ala ilo tato fato tua ne ala o vai fe meka ka malo a fa ye tupu mai le tua tote le ma faia ona faumtia ina ne iloa o to faitaua ile tua o mena o kupu ua ko kele tangata tonu Yerusalema ua na to talia ina le tala le tala imo tuspa ia parangi it's a new doctrine o kala ka ola ko ole ole tali tonu nga fou mele ai tonu Yerusalema ia aile se tali tonu nga fou ale nga valo ia mai ai perfetta mai ana mua sau ia Isaia sau ali kusi kenese se ia o mai ai tu se falinga se ia o mai tu se Malaki se ia o fa au mai ia o ia lava lea o Yesu o ia leo le senta o mea uma lea leunga ka ko fa longo lo fa pe nisio o ona le tua ia vea Yesu ma senta o lo tatou va ai tatou va ai fa le malo le tua fala lea ia ka ko le malo le tua ke lo iska ka lo malo le tua lo ko le hanga ia o le yo lo ko iska ngaka ele fa pe ngaka ko le malo le tua o kangaka o le atua e le ngate na mafau fa le malo le atua ai mafau le atua ma le tala le ia Keriso Yesu ia o ingi e maua ka kol mangu awangi maua ka kol mangu mai wa usu stai la tou ia te ia wa ami foi au apostolo ma sasa ia te la tou ma fai atu ia so ia le tautala i le ngo Yesu ona tuina atu ai leo i la tou e o vai vai po fast food foi meia wale ai se me foi le o se fasioki awa mai sasa ia o le ngana ka ko va vai ia fa ftai le tu nga on sasa ai wale e o ia o ngal kala le malo kamali nga sasa la ia le la tu natura la apostolo yo fa yatu so ia le tautala i le ngo Yesu na tuina tu ai le ia tu i fai ufa pala i le fai upule e fase fu se o kama fai kawa ku i fa pala and they agreed with him and when they had called for the apostles and beaten them they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Awane o tō e tala noa ma o tō e tala ia le suafa o Yesu. Awane o tō o le kala lea. O le warning lea. This is a third warning. Le fo koe whaiaku la wali lea. Le rau ma sasa o ko. Awane o koe koe whaia ma koe ake loe.
mai le tala aluka le tatu a mata mai ai tu senga luenga mo fa mai ai a fio mai le nganga pa ia na fa mana ina ile auto na fa ile auto mo moli mau ia ke viso Yesu e a mata mai Jerusalem so mai ai mai utaia so mai ai ma Samaria se ia o tu ingole ai sa mo la tu no pe fa fetai ia Yesu ele ngata o lona nu ina ia faisia o onga ia e wo o mai le langi atoa turu inga le langi le wo ka ku ia o ilanta ua ka ki fa mala ile va no mai le atua tati tala ia ile suafa sidi e suafa Yesu e suafa le lei e suafa fai va venga e suafa ele ia se aso ua tu ua matu oti eita ua e Yesu ne ka ke loi kala ia kua foi kai vinga la apostolo fa pui lato yo na wina mai foi Yesu ana angelu ma aveina ilato ma ave ese mai mal fa pui mena ka ke o foi tato te fa fetai e tato te o foi ile ma ofo ono o tato Yesu o le Yesu fai va venga ku o ile kala le ko ve mai wan uma va venga o Yesu kai me apostolo ia va venga uma le kelo le ngo yo me ia ina ia ona le atua lo ia me alofa le atua o lo fa manuia ile atua nai telo nai ona ia ile fa malolonga le atua ia inisi fa liuga ngana ese fa tu yoti ele fa bela wa tu le oti ona le atua wa tu le oti ona le tani tonu ona le atua ia Yesu wa mafu ele fa tu Yesu le oti ia o ka ko mo mawina me foi le awange loto fa pito tato va pe ka ko wa o sili ka ko o onga o sili ka ko poto le ang ka ko le ang ka ko wa onga linveske foi le ai ko ki ai o la langi a ko mane ne ai au ka ki ai loto fa penga ero le menga le nga kupu ya kornito o te fie tata no ya kornito la nga wa illa gona fa pena kornito kau faile kengi vo ile kau vanga me alofa ai le ata mai ma le poto le atua Yesu na faali ai le failonga faali ai le faalinga ia apostolo Paulo faali Yesu mai la ia fa ngai no le apostolo ia le tino le tangata mai ile aka mai ke le atua tu ia le faalinga ia le apostolo Paulo ka ngoi fa ngar kangaka ngal tangata fai la o ia ngana pere o ngi fai mai ka ko la ngo kele ka ko inga ka ko la si dia ku le nga ia ngai ka mai fai donga la ki fu ngai ele chama la ngala fa me la apostolo Paulo e o i tu tino vai ma le matanga sia kala ngo ai ka ngaka e si dia ku le nga ile tino tangata yo fo ila me alofa le atua le ngato me alofa le nganga pa yo le atua me alofa fa e man milionga ma pilionga ma ye le atua ia ka ko umangi ku muela e se uma you know ya oya thank you Lord mo oe good mo le ai le fa pe mo oe mo wa be le nga ka wa benga oe benga no o lok fa piko you know awa ke loko foi le pe ina ka ko ni ai awa pe awa ia so le ha wa ni ia le ha wa le pe mai you know tu la kamale wa le su le o le va ku wa tu foi la le sa mo ana wa tu pele se o ke lo fa ia te o le ingalo ia te o le su le ka ke o le tu Yesu ele lei le tu Yesu ele umano na fai va venga Yesu lo fa pena ona fa also mai le la fa ngoto atu le la fa sulu mai le masina le po you know fa hang yang i mai le savili mai le suatimu ya vai ese le matauti ole tu le se kai mi o shoki ese oksengi mo ka ko shoki ya oksengi oi fa ma Malanga ia nga fai falmai sto ila ko okseng ka ko okseng ia mai Yesu
Ele I alu fai mai bua uma kako. Shoki kako. Mea. Ele I ranga o Yesu le kako ke o ngai o le atua. O Yesu e matau tia. Fa mai o lea. O fa mai na o ino I lato luma o le fono. Ua oli ina ua tau aonga ina. I lato ia whaaleanga ina. Ona o lona suafa. Wa ai la o ye. Le voi la ko ali ali me ila o nga Yesu voi le. Ya matayo. Fa mai amu ia o tou pe ala tou puleanga ma fa sawa ia te o tou ma tua ina pe pelo o tou I mea leanga unga ona wa le fa mai au apostol fa mai bo I luma le fonu o ese ma ua oli ua tau aonga ina I la tou ia fa leanga ina ona o lona suafa oka semanga ia fa mai so they departed from the presence of the council rejoicing, and they were counted worthy to suffer shame for his name. Suafa Yesu. Suafa Yesu. Suafa sili lea. Ka koe kau safa suafa ka koe kau rengo so ko lua peo se leonga. Kau rengo Kau le ngora fa au se pe o la Kau le ngora sili un ka ko fa pele sili fo un ka ko fia tala ko kala ia ka ko roku mo ka ko fe au mo ka ko apostolo mo ka ko perfecta mo ka ko wa ma tala Yesu see teach and preach Jesus Christ as a Christ o ia le Mesia ia tatou ta lai mele le fa ma faina tatu pukalame ina ia tatu ta lai le ona le malona oi o Yesu Kristo ia tatu fa tuaina ma ia tatu ta laina awa maua e tatu le manuia le ngato le manuia ma le ola e fa vau au ia la vale na fio mai le malo le langi nei fa me ole wala to oli ina ua whaaleanga ina ona o lona suafa. E ki o foi lafa mai la apostolo o Jakob. Mai ori tele o tou. Pe maua o tou I tofonga ese. Trials. Ai sea wa o tofoina o tou fatu atu. E tupu e non sa. Ia ato nga luenga le sa ina ia. Ina ia sao ona le kako ma ia le ise me ma tiva I kako la me ma kiva ia le ise me ke aro fe me wa le fa ko fo ia Yesu ia alu ai awangi e ma kiva lo ma fa ma fe me wa uma va vengo Yesu ke mo Yesu mo apostol wa ma kiva le ngol me se va e o alu lo fe me wa le sia kako e I uma va vengo le tua la ia le sia kako Amen. Awal me ole ka ko leo Yesu e vai. Ala e me ai. La e vai venga o Yesu. Ma ele uma foi vai venga o Yesu. O lo foi vai venga pe Yesu ka ilo ia oi ngai kula lo langi ke ye ma ngeni ko ngi silo ka ko. O ko mau ai mo ko ala lai po o. Ele I kai nga uma vai venga o Yesu. Ke lo isi vai venga va ai e yo ka maka ku foi ka ikai e lo ka ikola. Piongo fa yako lua fa lua ngala vea fa la ka vale ele ao ngar ka vale ele é piseva ka ikaileri ele va bela wa ka fer wa o nga alu ngala ka vo ele sauri ka vale so ia ale ele la ve inga pui ka ika ele ao ngar ka vale ia ale se meu o le hanga ika pe ungo o ai pe asia ai no le va venga le tu ke lungo foi fi o loro ngi va venga fa Yesu ya ke lo va venga fa ya o le pin ko fa tu mai oi Yesu ngal tu ngamau fa maro lo Yesu se mai ti nga sa ho ya ke oi se mana onga sa e le ma fa fa ya ke u fa ya le tua e Yesu ya ke oi ma le va venga even le poto Tasi la lea mea e kako ke ma ofai iwene poto ma lea tamai. Ke loe o mea ia.
o mea ia le atua. Ai ke loe, ngā langa o mai le atua ia ke oe. Lange lo le leia le atua. E ke loa wha foi. That's a miracle. You know? A kongo e tusa, e le songa, mai foi se poko, ma se ta mai ia ke oe le atua. Ia, e mai anga me lo le atua, e ma whai o ngā oula vā, take over, ma look after. Va penga foi oe. Va venga ngā le atua. E oi mea lofa, e oi tāleni. That's a miracle. Ile ia se singa sauro malalangi ni sauro la kapi. Be pau malalangi nge va fe ko pepe va nga ala foi lau. Ala mo mai all shopping set. Ala fe au fem. No. E ka kunga mai miracles. We li ki ofa me ka ko va venga. O le va venga ola le nga fa ile tuorta ngata. E ki o kai mi o le asa uni ai se ainga. O le asa paia se pepe. E ese le pi ngufu ka kalo uma le ainga. Tua fo ile manosi tina. Se taimi tu ese seina ai ma le oloa ta ua ma ya tu. Vai ka kalo ngesa. Lango le miracle me. Oi, wow, ka ko uma o tangata. O va venga o le atua. I ila le tau ngā ina lau apostol. Ono o lea ua pe ua tau lea ngā ina, tau lea o ngā ina i latou, a musia i latou. Lea ka pule fasioti i latou. Ono o le suafa o Yesu. Whamea, wha lea ngā ina ono o le suafa o Yesu. Le yo ala ka paskoro i pe yalu kele kaua wa haru fa per kala a Petelu. Ia. Nenu ue o haule le Petelu sa faile mato business ia male mato fish market ke ofo ya ko le ka komu mala mo mau ya Yesu ni ai se me nga Yesu wa mo ma. Ke ofo ya ko kali le ya Jerusalem mai. Fiu fanga ko ya wa ia. Pai pisi se mako avinga va ku fua ia ya ki ko ki ofo ko le kan kongu mai ke wa o ye Petelu a me ke le o Yesu mako kala ia le na o to fa sa to ruina ma fa to tau lunga la au Israel lui Yesu nga e na va ina le atua e lona au o le tu to tau le atua o ye fo ile ona ia to fa tuina mai o Yesu lena mai ia te o tau me ka olea ina ia watu ia te o tau Israel lua salamo ina ia watu ia te o tau lea le wha mangaluina o sala ia ila tau o e te tonu ma ana ia te ia Yesu mai lea wa pe o ufai aku baka kalongo ku pe ni ma fukanga mani kako sike emin se ma lunga kako Global Kingdom TV. Leo sa uni sala elu ka fofoa I le tempolo nga konu. Ye peongo fanya sa mo le tunu pelo le tala Yesu le tempolo le nga fa le nga inga le 70 80. Le nga mimika ko ele apostolo fo le olmo olive mai su era esa kila kul ka ko tempolo ma kwa mai Yesu le ai ka ko ile so ma kwa af mai Yesu ele aso ele ko ia se ma ai lungo le sima e o mai nei ni aso sa mo le tunu pele ele o ko fausia ia se malu I le mele ngal fa sala o muslimi Islam religion lai ai angai kama muslim lai ku lungo le temple mountain ia pe kilo mai va ai ia paunga le fale le talo o muslimi lai ai o le malu le fa Solomonga mar fa fo ie le nga fale ainga le kanesa ia ma ko o wai disi lo profeta to fausia se yo ma te mi o Herota sili fa telela ki Herota ia ma ko fale nga inga lo se fitu se furu aiti ma le fale nga inga lo le tempo le o ma le hasolingi wala ko ye se tempo lua ia wanga ole wole o ka kalo ai ia tempo nga sa hoka nga ka yasola Israelu le sta ka fa mai e ma futa Israelu ma le atua bolo ko se me fa pen le fo I ka ko ke yo ma ka kongu sa mo ana tunu pele pe e mai ka pe o Israelu
o Israel le kaimilingi e leo ko yai so lato tupu pe ona yai tupu Solomon na Tavita fa solo mai yai bo leo ko yai kupu asia ngal pale mia la o yai ko ingo Benjamin la o yai pe Nyusila pe o Samoa al perfetanga la yai ele to no foia na fo Tavita se ia fio mai Yesu vai lá ele mo le fiong pa ia le tua mo le fiong pa ia le tua lo ki kau fa ia kwa ele ki ka ku kala forget our saying our words but the Bible is true le ke mo ma wa kwa ia te o Samoa la tu pele o mato loto le tu pa ia mo fa maoni e o upu fo ia ka ko loku mai si me ia ro ka le mo mai le mo ia ke lo kai mi tu pa ia e tala le leia Yesu Keriso male malo le tua e moni ma fa maoni la valea vai el meno ni o pisa fo religion pisa fo lo ngi sa lo ngi mong lo ngi ya ngi lo ko ya ba forget all lo let's stick to the kingdom of God ai fa tai lo o ki fa tai I fa tonga ministry o lo o ina le fiong pa ia le tua tonu ina I fa pena na tupu matutua tangata e fa longo le upo le tua tonu e kalesia ia ma hom fa sala watu tale le o malo vale mai you know au e malia o le mea la fa longo le upo le li ina kolela sa e moi pe o malo le ai ke umalona e ai fa le nganga ma tau ma fa le nganga I upo le malo le tua lo ingol ka ko be fa ile so fua ma so mo va ya so mo lango le ka ko fa sala la watu tale le not tale le but the good news, the gospel of the King and his kingdom. Pio manu lau tiri ngau ka ko ni fa mai ai Yesu lufu fasulfa. Yo tu tala ina fo ile nei tala le o le malo le tua. Ile atu laula e fai mo mau ya Yesu. Ona ho mai ai le o ngata anga me See? Ele vai pelo nga ka anga me uma ka wai uma ele vo uma piskau ele uma the end of the world and the end of the age le lava sau this generation but ai the dispensation ia pa fta ile tua I talanga leva nga kaimi ma leva na taimi pa fta ile tua o isi fo fa le hanga fo nga fo ia o nga le dispensation ia fa le nga fa fela nga ilo me kupu mai I kupu anga mai show nga yo makua fa fe nga ilo dispensation ngo me nga sawa ia anko anti ho mo ya ka great parents ho me ka se alo fia kama ia mi kili o nga se me ala ka ko ilo si kama fa si me upo le ke ya me leo nga uma o nga ai mai ole upo le tua silia ku nga poko upo le tua e silia ku nga ta mai le upo le tua ilo ka mai poko le silia pea o fa ia pea mo soso ia pea ma ka ku sia pea ele manga amir ka ku sia ku spa ia manga amir ka ku mata fa le nga e ko fai tau fa le ku spa ia ma ko fai ka fai Yesu o kele nga staka o yiri mele mo ngu fa winga se la upu ongo kele lo fia poko fai pe nga fai Yesu o mele su ia saula ia ba ya ko nga fai lo ya mele ia ya o ko fia poko fai tau fa le upu le ile mbeva lua fai upu fa su luma wale mapu fo ila to ya so uma ona o atu matala yantu le malu malea fale le tala le lei ya Yesu Keriso wa ila o Yesam ba ya fa palangi and daily in the temple and in every house they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ ba ila kwa o mangeia nga fa sa umanga sasa ai longa o pepe mangu ala inga kingo ngai o apostol ni ho yaso uma e ale ka ku kalango e ngala sa pe ngala sko wa e halu ngi revival e halu kala inga se kana yaso uma ke o fo ru le fika usi kana ka sa so fu le so lu sa so lu fo ke o fo ha pe afa ngala so sa ko alu filo i mai si kana
ia o kākou ni e kou Niusila tumu lau le shopping center e o lo kou kou ule kou ke ni ke o fo e o iau friends ka i lau telefone wa o meri wa kumu friends fo ile le ad friend ai ma se moli mau ki ha friend se moli mau ki ai me nga ni fa ile atola ka mai le mo telefone inga ia fa ingo fi fo ya wa ile halu ku fa ko ma e savali ile awala ile so fu a ka le asko nga ia nga wa e fa nga ki ko i telefone ile talo fa my friend you are my friend on Facebook e ki kali kongu Yesu o ia o le ala lo mon mo se vai o ka ko fo le se kala va ko inga malo mo ko e longa wa ku si fungi lo sa mo le o mo foi ka ku ai ia ka ko la ia ka ko wo lo ta no ke fo pe on va sa mo tu lo ale pa ia lo fenga venga ai lo fa ku ke fo ka ku ke lenga ka ku kala ngoa winga ka ko loko me activities ka ko loko awore kala ngoa upole li inga ia o ka la tala le spread out wa vai me ne fa mai wale mapu lo inga ale mapu le se malolo lo inga fa a le fiafi pe o kamila o facinga mo singa ai tro lava masinga fa maru ai uma o le kai o le so ai le mapu fa le malolo fa mai ile ha o atu matala ya tu le maru au ya le maru ai fa nga ina le maru le ka o i fa mai ile a fale male a fale ai la ele ngal wenga la apostol ko ka ko samo ele ka ko ele va penga taito taito la lu ngal upu ele va penga ko nga fa au apostolo perfetta ai kopo la wa o por fa ya onga le ai e o me nga taito ai ke lo o kiuki o taito me nga le nga o Yesu fa wa va o la apostolo me aya e ke o sili o le fa ka wainga e o apostolo o la ko apostolo ai fa ka ue la to la ko ki o le apostolo tala le ile o apostolo mo fo fale mo maka kivi ale apostolo ya e tala the apostle it's love not only teaching the word but spreading the word e o ka nai you know ya ele va be o mako apostolo no ia bole apostolo voi ngale moi o jive me perfetta nga perfetto ka fa vale ale me ka o ngo ya tala ile tala le ile nga ka nga o ai tala ya pe o apostolo fa me ya e o malu ya o ai o ku le ainga malato tala ia tuai malato faiatu hey o le tala le leia Yesu o ia le o Mesia Keriso e asa mo le atu pe ma ngai ia le upu mo ka ko lava e o foi a ka ngi fa fi aure kala ngoa you know hadi na foi nga kala nga upu ai ia ka ku fa ngai yoi ia ka ku tala ia nga ka nga teach ia ka ku kala ia se keli vai ka kilo fica o ele shopping center se ficar inga vai ka ko ainga ngai fai ko mafuka ngai fai unga masinga marka usang ka inga se vai o upole ia fata mau ainga ngai ka ko umala fa mai wale mapu fo i lato ia so malava ona atu matala ia tu le malu malea fale le tala le lei ia Yesu Keriso tamo fa lango le ngang pa io le atua fa lo teleina fa pengaina fa mauseleina taua ma fa manaina taua ia le fefe ka mo ma nei po sa mo la tu pele ia tato tala ipea le tala le lei ia Yesu Keriso o ia la valea la fio mai malo o ia fo ia ona le malo o le tupu le malo ia tato molimau wa vai o e mai o apostolo ma la tu tale le ia Keriso Yesu Keriso Yesu e foi la le ni fia fi sa mo la tu pele
ia o le tātou whaasoa lena. Ia whaamamanaina I tātou e le atua le lewa yasu. Awangi o kākou whioa ia ua ngā ngi taito I o tātou mawhau o ka ua o le whaiwheau, o ka ua o le apostolo, o ka ua o ki a kongo, o ka ua la o hao, a le moi, le ngofo, e nei se me o whaia. A whamanosi o kākou pukalame le ngia fiafi, ia kākou o tālai. Tell them, le ngaka ngā o hao I lātou, wai lava, ia tātou tālai atu. Tātou tālai, o le me wera kākou loko whaapiko, ia kākou mar kākou a ingo lava nga. Le fio mai Yesu nga wa uman mako ai le yo la fa pela va na fa mai le atua le rola fo ina mai ai no na lo se tasi le rola no inga le nga ka ua o fai ya ka ua le ile nga ele o ka ua nga mai le rola ngia ko au ka ua ta fai am fa tau ina tiuche fa tau ina mai le tua mo tato ina ia fa tato fa me le fa ftai le nganga pa io le tua lo mo mau le fiafi mo mo tato ina ia tato fai al fina ngalo le tua e tu sa malona lo fatuno bel va o ngi fa ka o nga ko nga taito ho le ngoa ai le se me o fai e nga teach kana you know o ia nga nga ka ko singa o fa penga wa o foi tulanga o le fai ona fewai ona o tulanga o matsuo tino ia ka ko pulanga ngie malosi ile a fero e mengi shopping center ko a pool shopping center a ele ma fai ona ka ko o ka la tala le le malo le me foi le fa sta ia tu o ona le tua ila to uma lava na mafuta mai le fiafi ia to tele la to o woma pa anga e ngata foi o teini matama tuai o le laumua ia ala malama ka pe pa college ia ona I fa fenga inga mane o lato fritua e kale CSS fa ftai fa malo fa ftai foi fa malo si au mai talo mai tato ala ata nei o Global Kingdom TV o watu o tato fa malo si nei fiafi si ke emisi o kile nei fa ftai telefoni lau sapori dai au ona o fa pena talo matu inatu le ngaka o le nei fo ia la ata le Global Kingdom TV ia o TV lava lo fa bena fa salawina le tala le o le malo le atua ia o le tato loto fa pito ia tato wa o le mea kaulia ia tato tala I tala le o le sumalo le malo that's my main point kako ina ia tele ni nganga e manu malo ina mo le tua malona fina ngalo ia li la vai mapu ai tato no Yesu ele ai lama sei si e tato te e que vai pegar é mas yes lo inga fa wanga Yesu e mai Yesu au wala esse Lona lo fa lo fina ngalo esse au wala mai ai va venga ia te tato e le ma fai on ka ko fa kalkala la ka ko ma nga ati te o mai le tua ia le me fa fena have the get blessing God can you tell me no just by faith in Jesus io fa ngale le tua lo na mana lo na siri ese e fi so ani mai ai me lo ia te tato fa fa ba tu ia foi la o nanga le tua le vai tau ia va ai ia Yesu talo ia Yesu o ia lava le fi so ani mai ia te tato e ala lo na nga ia me se ai ia makalon ka muri mau tala Yesu muri mau Yesu you know a kako muri mau le suafa le malo oka o fa ftaile tu o ka wala le u fai masao ma apostolo ma so o Yesu e fi so ani ile tato au finga luenga fa tasi ma Yesu tato di tala ia le tala le malo na malo me le tua ia fi so ani mai sa boa I fuafuanga tutore nei po e ngata foi o malo longa le fiafi tai tu ene o ona ia nei matatu tu asina o mafuta mai ia matou te alo fatu tai foi la oranga Global Kingdom TV sunga fa fenga inga ma fretua ia mai ma sarpreta ia mo nei au nanga le fatu ia matou te fa peatu e boto ale tau tai ai ia lava le taimi sasi ai le ato ai atu solva me foi le sa mola tu pele ia e matua atu ia te oi ia foi se ato toa
ile au whaingaluenga ma le me whaingaluenga le nei fiafi ia e o Iesu lava e ato mai mea uma leo foi la ona le fiafi Samoa ia la foi nule ainga ia ave ma o le upo le atua nga pa ia sosani ia te tatu temi malava ia maso malava tatu tala i tala nui foi ele fa unga le atua mana sauni atu ne weekend le upo le atua fa yang foi la sautina le leva yaso ia lo fa atu maftanga le tatu globo Kingdom TV ia te to umalava tina e ngato tina o Samoa tina te tonu e kalesia ia e so tina lava lo fa pena na maua tato kalama ne fiafi lo fa tfo di sike e ministry o kilani nei ia mo tina malava lo fa pena na sauni fa na tuina le satina ile asani ole sau ia fa behave yourself tama you know ave ya tina lawa kupel ngiva yaso e kango ia pule ai pauangi nga ia va yaso you know saulo mo kongi ve ia mam ngal ka pidi ale a vese ai pule ai oi me umanga mal kasua kasua ia vese yo fa fie fo no loto e fea ia la va fenga ku ka ma yasi ne tina mai tau sanga ako ke ofo lava ka ika ia ai tonga alu you know o nga le kele okupe ko ki parpe e whakawhao i Australia. Whi helu i Australia kai au, a koe fwoi mai kai au leo sali, whi helu. E mai, ia e ruftelea atu tina umalawa o Samoa, nei wharitua fwoi, ia whapena o na iaile ngango le tua, le whaunga, sauni atu le matina. Ia whatalwa mātou te whamuni atu fwoi. Tina umalawa o le CK Ministry, kilani nei, masosia e tu fio le rolangi, Australia, ia, ato te rofa natu, Global Kingdom TV tina umalawa lo whapena tātou ngā lue whatasi i le nei ministry ma le nei ala ata ia lo whātu CK Ministry ia te oto umalawa ia whapena fwoi ia lo whangi fwoi le atua nei tamā o le tātou pukalame o whai langiri wholaunga nei whatua ia mana tina fwoi ia lo whangi le atua ia iailo na nganga tātou te mana tua pe i lātou ngā luenga le lei umalawa me le fiafi ia mai a te au nei so ala ono te moa e au kilani nei ia whamanuia atu le tua whamnia atu fwoi ia si kalesia pele le tua o mātou ngalu ai le Grand Kingdom Church i Milomoa ia po o tara fwoi ia whamanuia atu le tua i la sautina na tina umalawa ia behave yourself mam aua ki songa fifia kele ia wawa ai le tua mano le whina ngalo mātou tamā le langi whaftai tele e lau pukalame matango fia e mai se ala upu tau ina i mātou ne ia mātou tāla i pea o Iesu o wā o au le mālo ko le mātou ki talo la whamianga i nei au auna wharitua o wō maanga whaina mafuta ne fia fita maianga le atu mo lato umalawa lia fo i le atua ministry te itasi lo whapena na mātou ngāru lue whatasi mo lo mālo i lungo le Global Kingdom TV le fo i le atua e la ola ia Pastor Mike ma le fatua ia Sarah Preta ia mo nei au nanga mo oi maloma le foi mo au na foi ate fu le mai le fiafi au nanga foi insinieina le live ia fala o teleina le fale ia la ona le foi le tua ia te ia masiona ia masi no foi to mai o matu talo le ia oi fa vau tu mo per fa tau vai o matu tangata ono Yesu le Ala matu. Amen. Amen. Ya, so fua mai manuia Samoa, we lava foi le sauni atu le sautina ma le weekend. Te faço fua. Amen.